oleh pasilenarang ibadah nasaba dena magampang ipakang kataside pakasiweng kecuali napat dibolai pong Allah Ta'ala tappa erilalan na atita maka ia narupa pedale na pong Allah Ta'ala paralu isukurugi tapi paralu ki milau doang mamagi-magi pong Allah Ta'ala na pananungang ngitapa erilalan na atita ia na tu ampai Rasulullah dan para ulama kita menganjurkan untuk mengulang-ulang doa. Angka pak doangan na paguruangan ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia pak dongange okoki puang Allah Ta'ala memato mengilau nasaba pat dongang supaya ia rotapa napatata ipuang Allah Ta'ala hilalan na atita itu bisa meleburkan dosa iya ko tau cedek dosana na baca siratu wadi ni makanja tapi ya ko megai dosa na siratu mi daripada cocok. Nah itu nah. Okiro malah dasar roto pandrita. Maka ya kong kawaju-aju ya lah kale barakang. Ya kong kawaju-aju. Nah au mi care paiwi ya na purai ramya ko sabunge mapacin ni. Tapi na rekodaraloka kan nai. Na ko mi sabunge tapacuru dia melaga. Ya natanya sana baik kilita pakengi dia na mapacing. Mako matiron na si kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pamase puliripong Allah taala nasibawai apangin rengam maraja nasabari nairule pasilenarang ibadah nasaba dena magampang ipakang kataside pakasiweng kecuali napat dibolai pong Allah Ta'ala tappa erilalan na atita maka ia narupa pedale na pong Allah Ta'ala paralu isukurugi tapi paralu ki milau doang mamagi-magi pong Allah Ta'ala na pananungang ngitapa erilalan na atita ia na tu ampai Rasulullah dan para ulama kita menganjurkan untuk mengulang-ulang doa. Angka pak doangan na paguruangan ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia pak dongange okoki puang Allah Ta'ala memato mengilau nasaba pat doangan supaya ia rotapa napatata ipuang Allah Ta'ala hilalan na atita doanya itu ada dua. Nomor sidi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Doa yang kedua ya musabbital qulubi wal absar
Ya masawara itu yang kelinga, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Tapi ada dua doa. Yang kedua ini tidak masyhur. Ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atik. Jadi ya musabbital qulubi wal absar, al absar itu adalah mata batin. Jadi itu mata hati. Jadi hilau ya kupong Allah Ta'ala supaya nakuatkan ni tepa irilalan na atita sekaligus diberikan kekuatan iman dalam alam hakikat batiniah. Ya. Tapi okori wayak liangnya maka dia Nabi tajadidu imanikum bi kalimatin la ilaha illallah. Pakabarui tepakmu dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan angka ko kita uruntu di Kimyatus Sa'adah na anjurkan untuk kita membaca kalimat la ilaha illallah 71.000 kali. Iya. Dengan satu kali duduk cicemik tudang membaca 70 si disabuh kalimat la ilaha illallah. Okoro penjelasan nawitaro makadai sikir pidak. Ya sange pidak itu sikir penebus. Nasaba kenri mala dasar maka dasininna sewa-sewa angka manang titik leburnya, angka mana titik maksimalnya kekayasa air wae 100 daraja rede wae itu titik maksimalnya itu adalah 100 daraja rede itu iya kau besi. Kalau kayu itu 120 derajat itu akan hangus. Nandre api. Iya ko besi angkato panas tertentu nawat di macolo. Ulawangnya makotoro. Nah, dalam diri manusia maka dia roi di sikiri iya ko yulle baca la ilaha illallah. Akap itu pulo si disebut dengan satu kali duduk itu bisa meleburkan dosa. Iya ko tahu cedek dosana na baca siratu. Wadi ni makanja. Tapi ya ko megai dosa na siratu mi daripada cocok. Nah itu na. Okiro mala dasar roto pandrita. Maka da ya kong kawaju-aju ya lah kalebarakan. Ya kong kawaju-aju na awu mi care paiwi ya na purai ramya ko sabunge. Mapacin nih. Tapi nareko daraloka kan nai. Nako misabunge tapacuru. Dia melaga. Ya natanya. Sana baik kilita pakengi. Dia nama pacing. Mako matiron na si kiri. Magi nangka jumlah tertentu. Maka nangka biasa tay Pak Guru kada siratu. Nasabat ternyata ya rotawe. Makurak dosa. Raji mak bereja mak makanja puasa sunnah na makanja ibadah sunnah na makanja sikiri na makanja baca Quran na biasa yele sikiri pada kada kasiratu na membaca. Nasaba memang tidak terlalu banyak dosana. Tapi ya kong tahu megatoni balena megatoni kalasinna magalatoni mapangewa deto nagatau ne wasi cocok iya ko kasiratu mide cocok ya na de naganda sisa busikiri na makumatiro si tongan nasi kiri Begitu juga dengan istighfar. Begitu juga dengan sholat sunat taubat. Nah sebabnya tu pas susu dosa mega rupana jenne palaga dosa. Sampajange palaga dosa. Sikiri palaga dosa. Dari haji ke haji palaga dosa. Dari umrah ke umrah penghapus dosa. Dari sholat Jumat ke sholat Jumat penghapus dosa. Dari penyakit itu juga penghapus dosa.
Jadi aja tak kadaya ro dosa istighfar to ngapita na pilaga. Bahkan justru narekui buka penjelasan dalam ilmu bahasa. Ia komakadaki astaghfirullahal azim dena tasusu dosa. Jadi kalimat istighfar itu tidak menghapus dosa. Dena susu dosa. Natutu nih. Jadi aku kata baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkamu dosa ananya tuh. Dena lega. Angkamu tatutu nih. Pak, makanya istighfar itu dari kalimat menutup yang nampak. Betul kan? Istighfar itu menutup yang nampak. Natutu yang upitah. Yang riasan istighfar. Jadi aku makadaki astaghfirullahaladzim. Berarti tatutu idosata. Supaya dia napitah. Walengi contoh. Pada kotomaroki oko kartasae. Nangka oki tak salah. Tomala tip X. Tisasangnya tip X di katuma putewe. Napa itip X? Iro tip X dena susui okie. Angkamoy ilalang tatongko mi. Ayo na riasang istakpara. Menutup yang nampak. Tapi beko carana dosa isusu. Ipatat desisam. Terhapus memang. Kita tidak pakai kalimat istakpara. Tapi kita pakai kalimat al-afu. Yaitu ampai koramalangi. Sikir yang dipakai. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afu afu anna. Oko sampajange. Ipakai dua. Rabbi gafirli. Warhamni. Wajaburni. Warafa'ni. Warsukni. Wahdini. Wa'afini wa'fu anni. Di situ juga dipakai. Makanya itu sampajangnya pas susu dosa. Iya miko makaraki istighfar astaghfirullahal azim natutu mi dosa lai pitam menemuki matu. Tapi kalau al-afu terhapus ya natunak kada nabita siapa yang berpuasa dan melaksanakan qiyamul Ramadan dengan wahtisaban dan penuh keikhlasan, maka pada ia tu tahu ketika dia meninggalkan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ya kongka anak-anak baru jadi polewat tanah indokna, dia tu gaga, dia pagaga oki-oki, nah istilahnya belum ada isinya, sama dengan kertas putih, makolek bak tu salengi ulan ramalang. Makanya di Ramadan itu kita disuruh baca al-afu. Iya. Tapi degaga standar nataro nabita maka na baca kesekoe degaga. Dia nak kena baca al-afu ini di bawah siagi-siagi. Pada mu salawae dia itu gaga standar nataro nabita maka na baca salawae kesekoe so degaga. Ya kong ka maka na baca kasih sabu salawae pendapat tau pandrita na iya tuh. Cuma ia perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alan nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ya ro perintahna agama nasuroki masalawa lori nabita tapi tidak ada jumlah yang ditetapkan. Tau pandrita mani angka baca kada baca si sabu. Angka tok baca maka kada baca 500 katok baca 100. Ini mani bawang siaga tulle. Kama kiro. Jadi dia itu nator inabita jumlana. Yang diatur adalah perintah salawat. Iya na tau pandrita asaba angka hadisa na nabita di hadis Bukhari Muslim. Maka dia melabina Nabi Muhammad SAW. Dena suku tepat nasi dia selang. Agama nana. Maka dena suku berarti kurang mopi. Dena suku tepat nasi dia selang nareko dena nyase ipapujinna lokoria dibanding dengan yang lainnya. Nabi taromakada. Jadi kurang mo patepat na to tay ko nasa ngelin atau matepat. Kurang mo patepat na
narekode na yase ipapujin na yatu telokori na bitta dibanding dengan yang lainnya. Berarti mesti iposisikan ipapujit telori na bitta melebihi dengan yang lainnya. Iya nahat desa na baca tau pandrita na mak dupa-dupa batena mamalkangi. Mak dupa-dupa. Angka makadayase ipapujin na berarti sampaja sunnah mesti dilaksanakan semua. Kato makadayase ipapujin na puasa sunnah diamalkan semua. Angkato makada aja mu pigau isi dia jama-jamang narekode mo salawa lori nabitta. Engka pahami ro? Berarti sinin na agagay na pigau yukulino de na melo kode na salawa jolo karena memposisikan nabi paling pertama. Dibanding dengan istri, dibanding dengan mobil, dibanding dengan harta. Makuye. Iya ro tau matot tariolo, iya na napahami na sinin na jama-jamangin na jamae mak barasanji wijolo napatu napateru jama-jaman na. Ukiro mala dasar ro naro. Kaya matohan desa na baca to. Maka dade na suku tepat na si desa lang na rekode na yase ipapujin na lori na bitta dibanding dengan yang lainnya. Jadi ya kumaki buai bola baru. Dena melo monroi mak beni tu boleh na rekode nak barasanji jolo. Tapi degaga hak desa nama kada barasanji ko degaga Pak Imonri mana itu barasanji. Tapi magi nak barasanji. Maka dari salah satu bacaan yang sempurna menceritakan kisahnya Rasulullah dan di dalamnya terdapat sholawat cuma barasanji. Kamakiro sehingga ya kolete bola barui mak barasanji wijolo na penonri bolan iya matoro na had desa na pake makala dena suku tapan na si desa lakode na yasi papujin ako nabita gitu. Malio to baru besa ka ko malio to baru ina dena melo mulai otona kode na barasanji onroto na imangin na dodongnya pak oto bicu na panasuron mendro ko yase oto mak barasanji malok ko lakat na imangi kayak gitu. Nah sabaya rona napahami ajak kam lebih poji ote daripada nabita. Yo poko pura no masalawa pura no mak barasanji. Oko tu mupam mulaiwi dengan membaca solawat kepada Nabi dan juga murampe-rampe nabita. Mudah-mudahan Pak barakai. Sebagai bukti lebih biasa papuji kuloko nabita nanya daripada loko kendaraan. Kamakiro. Kegepi. Botim parue. Tudak botingnya sone Pak barasanji beninda. Mana satu matakko tudang masya na kay Pak doja mak barasanji. Karena dek na melo na reko na gesay bayinena tanpa diawali dengan solawat. Di makiro jadi makiro batena pahami malah masaka. Iya na makokuatu mega pasalay barasanji bid'ah. Mega pasalay. Na sabad din na paham makiro nabaca mi hadesa Naisa saya roh desa makada Buhari Muslim makada dena suku tapan nasi desa lako dena yasi papuji na lako nabita. Jadi na pahami mero makada mesti yasi papuji lako nabita. Tapi untuk mengaplikasikan di semua kehidupan susah. Iya naruh topan ritau nak napak gurongan yo koto matota abarasanji koko makie mahakeka ko abarasanji koko jaji anakmu muhakekaiwi ya ko pura ko magire bembe aja mu andre mu ko demo salawa jolo abarasanji ko jolo aja mu andre bawang itu maknanya makoam itu cara memahaminya. Dupai ase baru makoto denano galungen na rekode nak barasanji jolo. Jadi makada maga hukum na ko makiro. Iya ko na yakini onna makada iya sebagai tanda papuji ko lo ko nabita. Justru itu tidak masalah. Iya miko makada wajib barasanji masalah nih itu. Nah. Jadi pahang ya, papahangi ki supaya iya ro agamae tidak mudah orang salahkan amalia-amalia ulama-ulama dulu.
Pak iya tu tau pandrita riolo matan repahanna. Malom masaka bacana. Iya, iyo po tau makoko anak mundri makoko magala mani manontong. Dia magala mak baca. Galak mi manontong. Itu cara matasi polo-polo nang kalinga. Ini rumagala mapasalah, tapi dito gagaw ko kampot tapay. Iya, cede-cede na pasalah si tahu. Iya. Itu memahami agama itu, makanya itu agama ya Pak. Telu poin na sitongan na. Nomor di poin pertama itu adalah fikih, hukum. Nomor 2 tauhid. Di situ akidah. Nomor 3 akhlak. Itulah tasawuf. Katelu. Ya kok kajian Islam itu kajian hukum. Ulamanya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Mega rupana pendapat. Tata cara sholat. Kumana ngiro bahas. Syarat sahnya haji, syarat sahnya wudu. Kumana ngiro. Agak al wudu, nawakidul wudu, furudul wudu, sunanul wudu. Kumana ngiro bahas. Itu fikih. Pada masih kita ya dibahas. Misalnya, komelo ialah dasar, maka tangga masjid itu mesti di dalam. Dene saliwang. Ada masjid lo ke lantai 2. Jadi tak ada masjid te saliwang ni. Jangan. Kan jadi masalah tuh. Ulama dari dulu sudah bahas. Bahkan benda yang ada najisnya disebut mutanajis dan nama dionri masam pajang. Nah iya ro batu celak pakai batu agasan ini ko batu bata ya, batu celak. Bata. Makanya teh bata bata. Itu kan dari tanah dan itu pasti bercampur dengan najis. Ya kong kata tanah si campur najis kemudian iya ro nak batu ipat dake manca jidin di masjid. Berarti dia mutanajis. Nareko mutanajis sih berarti dia nama dionri masam pajang masih kita karena terbuat dari bata merah. Manrasa nih, mabukara masih itu. Itu, nalai itu pendapat salah satu ulama fikih itu Imam Syafi'i. Nalai dia cenang ke pendapat Abu Hanifah. Maka dia najisi yang penting purai itu maka najisnya akan hilang. Nah batu merah itu dibakar baru dipakai. Itu kan. Kemudian bagaimana dengan tangga masjid yang di luar? Seliwangnya ada masjid. Maka yang penting ada lubang yang bisa terkoneksi. Ya makiro, nang kamu gorok na di masjid kita ya se. Banyak Pak. Banyak masalah itu. Makanya kau mak bicara fikih kita pasti perbedaan pendapat. Pada imata kau imangi mancaji masalah tuh. Apa angkat tuh Pak berejama ijami tamaranaka. Dia ijami tamasuruga. Ijami tamaranaka. Napa ukwi neraka dibangkitkan dengan kepala, diganti kepalanya dengan kepala binatang. Jadi Pak berejama ijami tamaranaka, ukwi neraka ipatokong dan dibangkitkan juga aiselewi ulunna ulu olok kolok Pak berejamai kega iya medengi imange rokok mede imange sujud Pak berejama ijaming tamaranaka jadi na sama suruga jelas itu Pak. Kalau ada yang tidak sepakat, berarti dia sepakati hadis dan nabita. Makanya diimangnya hati-hati ki. Letu piawa takana Allahu Akbar. Tokopi napa makana Allahu Akbar. Aja tas semang nasaba angka tau mecepak lada. Apa iya ko jamae melo isuro kada atangak-tangak ko madari denule kontrol yalena nasaba tau ega. Yopo ko imange ipak guru na sa baca didin nami. Kaya begitu, potensinya untuk tidak masuk neraka jamaahnya imange nonroi. Dia perlu ipalampu Pak ya. Nasawa mega pesantren makokoe
pesantren pak kepala korang tapi tidak belajar fikih. Nah pala korangnya tapi deni sangi hukumna sampajangnya. Banyak. Saya sudah dapatkan beberapa imam habis Quran 30 juz, ketika salah dalam sholat dia tidak bisa memperbaiki. Kegayasan salah bacana. Dena lanjutkan bacaannya na sebab na lupaiwi, pindah mengambil ayat lain tapi dena sujud sahwi, itu jadi masalah. Nah sebab sujud sahwi itu berlaku pada yang pertama karena lupa, ada salah bacaan, itu mesti sujud sahwi. Nah sebab angka kesalahan ilalena. Ini yang kadang tidak dianu Pak. Megatoi manguruntu sujud tilawah subuh Jumat, cidi misura na baca, kega alif lam mim tanzilu mi bawa na baca, dena baca al insan. Nasabak nasangi ko subuh Jumai, nasangi sunnah sujud tilawah, padahal itu keliru. Kalau subuh Jumat sunnahnya membaca 2 surah, alif lam mim tanzilu dengan al insan, itu yang sunnah. Jadi tanya sujud tilawah sunnah, sunnah membaca 2 surah. Cuma kebetulan di alif lam mim tanzilu ada ayat as-sajadah, makanya sujud tilawah. Ini perlu na pahami mangi. Pak Megatoti mana pulau talumi? Detona koy mata koy. Hah? Iya. Mesti saya luruskan itu Pak Bu. Nah, sebab banyaknya menghafal Al-Quran tapi tidak mempelajari fikih. Nah ya ranking dalam imam itu ternyata kepala kerangnya jolo ahli fikih yang mestinya menjadi imam. Setelah itu baru habis Quran. Tapi ahli fikih yang juga memang ada hafalannya. Pak namo ahli fikih kok dia hafalannya itu cocok. Iya, makanya yang mesti yang paham fikih. Iya. Jadi mereka tuh Pak, makanya ya robangi mange, pokoknya toko pita kana Allahu Akbar, manasani de daki imang de daki mamunge. Yo pokok masa mangi, maka toko takana Allahu Akbar. Nang katau macam Pak nasalaiwi. Apa angka aturanna? Dena waddi to suju, dena waddi to kedo suju ini narekode na lattu imange oko onro sujuna. Apa kapan masa mangi no ilayolongi asanna. Itu dalam fikih. Yang kedua, mak beresalangi imange lo atau nato masa mak beresalang ilayolotui asanna. Makanya tuh mak beresal lepi imangil lo abio, napaki mak beresal lo atau ini, napa ya sama-sama. Iya Pak ya tas sama lo atau talayolongi mange. Makanya tuh balaga ya tuh balaga, iya patu nakada assalamualaikum warahmatullah, nareku mak beresal lo abio imangnya. Tapi ingkatoje balaga nalayolongi mange. Napa bakal imangin Allahu Akbar. Oh we. Tapi dia tu kagak kumanya. Itu hukum-hukum agama Pak. Ini sehari-hari. Asoso. Iya. Apa mega tuh mega masalah. Dalam sholat itu juga kalau tidak dipahami memang jadi masalah. Jadi penting sampaikan yang paling banyak masalah Pak komas sampajang dena kedo timu itu paling banyak. Ina iaro paling mega Allahu Akbar. Dena kedo timun nah. Mak baca Fatihah lalangati mi. Nasapakat seluruh ulama fikih, Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, bahkan Imam As-Sahiri, maka daya nang katau mas sampajang nadena kedo timunna mutlak batal isampajanna. Nasabak sholatnya tidak sah. Semua ulama fikih dega kepala ih. Maka dawat di masampajang idena kedo timu maka kami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah itu jadi masalah. Makanya itu menggerakkan bibir. Tapi nateto si sawis kesang maraja sadeh, nai ganggu tahu
Deto sinawali. Jadi tetap menggerakkan ipakedo itimu ya romak baca. Itu disebut dengan lafsiyah. Iya. Ya, jadi aja tamak ko bawang mas sampaja sunnah, mas sampaja perlu mestinya dilafazkan itu. Betongan nama sau-sau. Iya. Nah sabak kapa dena kedo timutta tatutu timutta maka itu pandita papike dena sasampajanna. Nah sabak tidak menggerakkan bibirnya. Ini pelajaran SD sitongan. Tapi mega tahu tak kalupa na sabak marepala dan ina jama. Nasabari tidak memperhatikan ngiro. Iya. Itu penting saya sampaikan itu. Pak Yaro mega runtuk. Perhatikan kota maka masigi nasampaja tay na kega panak kawat turun tu angka kedo timun nah ya mo mega. Jadi masalah itu. Tabuka mana nih gare kita pikiran nasapakat ulama maka ada dinasa. Makun raye makoto. Iya mi makun raye mega masalah na tu. Ya rone makura-kura mo. Aga masalah na makun raye. Nomor sidi uluat na makun raye seluruh rambutnya adalah aurat. Tak paham ya? Seluruh rambut. Jadi bukan bulu rambut. Apa ia kau makadai rambut uluat. Ia kau makadai bulu. Si salah. Bulu mata. Dia kagak tahu makada ulu mata. Bulu aning, bulu inga, bulu cepi, makada mana nih bulu, dia nak kada rambut. Jadi si salah, jadi rambutnya yang aurat bukan bulu. Iya. Jadi ya di makun raye, ia tuh angkai halus bulu-bulu koma dari sampingnya itu bukan rambut, itu bulu yang halus. Tapi iya kwewe yang nariasa ngulwa. Dena wad dipita namo manisilampa. Apa kapa pita isilampa batal isampajatta. Nasaba ulwa namakun raye aurat. Ternyata pana makun raye ulwa nah. Jadi aurat angkato pendapat na imanta Syafi watasakna pembatas kehe ya namanya masalah iya alona makun raya tania rupa tania iya sange rupa ya mihe capak na sadange iya kue to nalonge tania rupa tamay aurat iya makanya nangka makun raya masampajan nagatang isalisapat na layawal lo kue batal isampajanna nasaba pitay auratna may kanina kanna salah na kanna mana nasaba iya sadatta iya miyolo iya kipakui iya mitan niya aurat apa iya tu tapana makun raya tania aurat makanya ko masampajangi cadar itu dilepas makaroy hukum nama cadar teko masampajan dan wajah wanita bukan aurat kedua telapak tangannya bukan aurat megapo tu tau makada iya tu rupa nama kunraya aurat makanya dia pakai cadar jolo-jolo pakai jaki gare ni kemadari lo Makkah melaksanakan ibadah haji jadi polewe Makkah iya kokuite Arafah wokopo macadar ga makunraya. Seandainya wajah wanita itu aurat, maka ketika orang wukuf mesti dia tutup. Ya benar tala dasar. Karena di Arafah itu dibuka. Karena memang cadar itu bukan fungsinya bukan menutup aurat. Nah sebab ia aurat nama kunraye selain dari wajahnya. Dengan kedua telapak tangannya. Yopui di arwanewe antara palawangan na si posie si baba utue ay di de caw nyamangi. Namo to masengkor dia se mi masampajak jajito. Namo apita kalepa ina tanya aurat ya tu ampe ko mapake ang ihram ite nakka liman na pita kalepa na. Ina makiro.
Karena auratnya laki-laki makanya palawangan nami posi si bautuna. Angka lalo angka to makana mapamulay posi na latu utuna. Angka to makana de nasabak makana mi baina antara pada ko makana kaken rumonro pertamina makade antara masigi si bapar batasannya ikin rumonro antara na ketengah-tengah na uko ni ro iko makade ke ga aurat na roane antara posina si bautuna ke ga potarat na uko palawangan na yan natin yang penting tatutu ila marupa salah sa ini yan na nang kapendapat makoro iyo pemakun raya de na cocok silampa uluat na pita pakai kami salisa pak soli ya rongkai renda-renda na nyase mak goro na pang kamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal tu sampajatta batali termasuk ona ya romaka na nagatang salisa pak na lomondri na pita to alon na manassa de na sa sampajan na ko masapsapi na ipake jadi pakwibu aliki salisa pak polewe Malaysia angka tu salisa pak Malaysia angka pak buku na layolo angka cek deo ko tu ya ko napake te nagat tamako itu menutupi lagu di sini ya makero tali iya deto na masoli alina bu masempo mi nggak dena masoli mero salisa pak tapole Surabaya ya 5 juta ipake malepat tapi dia pake masampaja perlu masampaja sunna na pake ya rosoli sapat na makai soli sana pura malepat na pakanjaki lepina na panapatama la marie si sana malo masige masampaja perlu ya moro sali sapat na tolikat dikang toli na pake sampaja sunna mabaloy na pake sampaja perlu biasa-biasa mi mestinya tak balik iya tapi makome mati pak bu kenapa hari raya Idul Fitri Idul Adha itu ramai magi na maroa nasabak cicam misi tahu ngijama dia menjadi ibadah sakral iya cicam misi tahu apa makna perinsi na kode nalo we malampe sungai de mau pak ki koi dapi malepat tau piama de na gan rusuk namo de na puasa lo to maraja topi kata berik na Allahu akbar padahal dia na puasa tu dan riolo mak baju baru tapi dia tu kagak kok dia kagak iya karena dia ibadah sekali saja 1 tahun makanya sakral namo sampai Jumae pak kene sisa misi tahu panoto masigi ya mi pak minggu makurang pak toli makanami nasang Jumae pe mapasih kemarin pajolo sama na pura mak janci lah kalau mau kada deni ala tu Jumae pe iya itu sakral iya tona tu ampai ya upodang ya roto malau lisuelo umrah kurang-kurangi ya kok biasa kata lu ke isi tahu tak kurangi cican nasi tahu joka ki karena ibadah sakral ketika dilakukan berulang hilang sakralnya itu iya. Jadi apalagi mereka tahu lau mangumrah tapi kasih sila surena iya bali bola na marejingan rena padahal maloli sulau umrah iya tahu deto na beres ya tu tapi deto kagak kodi 30 juta na wajah padahal kene na lengi sila surana na pake imam modala wadingi madece na pandre na anak na wija-wijanna padahal liaro 30 juta hanya ibadah pribadi iya kode ni tarima idi na tau man rasalada Megala ada Tony yung kosok na maloli su Tony maka Tony bela. Iya. Iyo po ko talengi sila surata, talengi taude na mampu. Ako masigi patama. Tapi mega moja ka pasaldo na masigi Ha? Mega ingran na. Iya. Iya ridi melelo umrah aja na tang umrah. Jolo tapake ni Makkah maja ako masigi nasaba ang kahadasan na nabita mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah hadasaro tapi ang kalillahi ta'ala imun rina mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala
Ini gini kita bangun masjid karena puang Allah Ta'ala. Banallahu lai bangungan ngibola ko puang Allah Ta'ala. Kenro o ko surimonri. Banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi angka bolano ko suruga. Tapahangi hadesa Dena kada hadesa nigi bagus sit di masjid. Maka dami siapa yang membangun masjid. Yang pati tabangungi sisa mi semeng kai bangun matosan na. Ia mikene makare hadesa nigi bagus sit di masjid. Oi man rasai. Megai kang kosok na. Maka dami membana masjidan siapa yang membangun masjid. Ini mani bawa. Sisa semeng si dio to kasi batu calla tehele ya penting kah ibangungan ni istano kilalan na suruga namo deta sampajang iya natanya tau mas sampajang janji tau mak bangun masigi emi makanya lang katau pa ang kasumbangan ko masigi namo deta sampajang tatang kabolano ko suruga demi na tama. Iya, dena tama. Kama kadani hadesa ibangungan, dena kadai patamay. Aja tamario jolo makana salama na tu pale. Lai bangungan nih. Nah, makanya sholat itu disebut kunci surga. Pak goncin na surga. Iya si pasidaka ko masigi lai bangunga bola ko suruga. Jadi ya punai goncina angkato onrom. Iya naraji te mas sampajang, naraji to mas sumbang, ijanci ta mas suruga, ijanci to angka onron nama kanja. Tapi iya ko raji ngite mas sumba na dena sampajang, ijanci ngangi onro tapi deni patama. Tapi iya ko raji ki mas sampajan na dega sumbangan na tamay dega agaon ron na. Idi mani kenri me monro. Iya ko de to na sumbang, de to na sampaja to 5 parotes mi bawang, dega ron ko suruga. Iya. Jadi makanya upasan ni usahakan ni masigi ta na magampang mo pa. Talelangi. Saya itu bangun detoje nanya bangungi masyarakat emi bangungi panitia ialah panitia mah jadi itu di panitia masigi maka kami itu ketua panitia pembangunan dia itu nak ada kepala panitia pembangunan tapahangnya maka kami ketua panitia dia nak ada kepala panitia agak bedana iya kok ketua rapak jolo kega suara terbanyak yari pajokka yari asak ketua iya ko kapala napa si pulung ite napa napoda makada kami jamai kapala sana ya tu iya tu ampai tukange dena kadate ketua tukang makade kapala tukang apa polokwi otak na curi nak guruna iya ko masigi dena kada kapala pembangunan makade ketua aja gelo na masyarakat iya megay iya na tumola iya ko desa detu nak ada ketua desa makadai kepala desa apa alena tentukan inapai pajokka iya na riasak kepala bupati makadai te kepala daerah anggota dewan detu nak ada kepala DPRD makadai ketua DPRD si salah tuh tapahangnya Pak Mega tuh tahu dia napahang alena ketua nasa alena kepala nasa nanya makatan nibi mereka pakko ye dui muga ini penting dipahami nih jadi harus dirapatkan itu istilah yang dipakai Pak jadi dia itu gak tahu maka ada ketua tukang apa nak ada ketua tukang namo nak guru maciga utuh na parenta pun gawana iyo mo ko makada kepala tukang de gaga nasa baali na tentukan pakku ya paleko ilok ko pakku ya nun nanya rasa kepala itu kita paham ya jadi aja na Pak Megatotu masigi Pak Korea Selatan Korea Utara iya ini tugas tama bangun masigi tapi itu ko masigi megay kapalang
Nomor si di Pak Bangi. Oh, mega kapalan itu. Iya. Napa dia tu Pak Bangi dia kacau lampi alon nama tu ke suri mondri. Mabela mo pinai risang karo kero Pak Bangi ro. Itu hadis paling panjang lehernya. Iya, iya kami matoy. Iya, matan rapi tah. Napa itu Pak Bangi kajan Cina. Man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Nabi tamah kana nang katau bali mawattu liwattu sampayan bang makada kana bita isa surugai. Angkat to hadis makada man asana hamsa sana. Siapa yang asan 5 tahun mancaji Pak Bang degaga tolai subuh loro asara mangaribi saalena pamataru 5 tahun maka nabi ta wajib alaikumul jannah wajib ita masuruga. Tanya imangnya Pak Bang ini. Aja tamario jolo idi imangnya maka da yase pero imangnya yase Pak Bange. Iya. Biasa tanay guru ta kada magi nang kaya ro Pak Bange. Mega janci na tama suruga. Natanya imangnya maka da guru ta. Iya tu Pak Bange yase memati na imangnya. Nomor sidi de tu ga Pak Bat terlambat. Angka ga Pak Bat pura pi batay nangka. Degaga. Iya imang itu madari mepi kama tayo nangka. Kalaloy mato di sigilingan ni along sapay na deje akin reject lawe. On roto na tayo si selle si sorong. Iya, na mega to tau Pak Cia maju. Iya, tapi ya kung kay maju na makalila baca na tapa maprotes. Kamakwa to. Jadi iya tu Pak Bange yang kedua itu Pak Bange ketiga suku-suku sampaja sunna. Pak ena pura bang masampaja sunna. Kemudian yang keempat mata jawat tu Pak Bangi. Dia panatama waktu yang kami mana. Yang kelima alena mulli itawe yaitu imangin na pimpi mitau polewe. Iya. Iya di komeki malah jabatan ko masige kami nama kanja aja ji Pak Bangi. Napa ni ko salai Pak Bangi palinga makarami teh hayalah salah. Dia nama cai jamaah. Iya koi masalah baca maka Mas Semeng betul kan nasalai itu tantangannya makanya menyama tuh manci Pak Bang tapi angkat itu hadesa si diropo ilaga oko masigi itu maharnya 1 bidadari kala di hari kemudian iya kong karopo ko masigi nai pulung itu mahar 1 bidadari kata Nabi senilai itu. Iya, tapi aja to si taka biar rupo na patapulong. Itu de betongan na membersihkan. Yan na to ampay papel pape paci masigi Iya, matandre to tu apalan na yati. Iya. Jadi tau bangungnya masigi, tau masumbangnya, tau mangurusue. Tapi degaga cau egay apalan na tau masumbangnya. Naibago masigi magay. Nasaba pasabaran ng kapabang, angka iman, angka pape paci masigi, angka panitia, angka jamaah, gara-gara angka masigi ibangun. Apalagi angka rencana na bangun pondok tahfiz Al-Quran di atas ya. Iya. Luar biasa. Iya. Usahakan ya sidak kaki. Iya itu ke sumbangan tingkat-tingkat 5 tingkatan na sumbangan. Jadi menikah kami tolak. Yang paling tinggi kong katau milau sumbangan ia lengi goncingon radita itu yang paling tinggi iya kong katau milau sumbangan kadek tabe ka goncina loni talah iya biasa mo tajama yo puidi maraja bata-batai iya mana ko na capuri tapi ya ro nalamanang ide gagah tapi itulah berat. Makanya itu yang paling tinggi. Iya wana cek de niris sama kada siagia sidakang. Ya ko lalu celengange itu tu imatai na payala die. Ipasigaru dia koro aja na silampami. Pe ko silampami na mo makapat jangit di 1 makada di 10 miji ona ko. Ipatama di 100 di 50 di 20 di 10 ipatamana koro. Ko lalu celengang kapat jangin apatala silampa aja titai. Tapatamo ko cilengannya. Itu hadis kutsi. Maka dari pong Allah Ta'ala. Nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga
de tau bilangan yu parewakangi tu masuk na. Kemudian yang disebut tapi diikuti dengan keikhlasan. Angka sumbangan rahasia meniase nero. Sumbangan rahasia. Ya sela dai monro. Maka de nabita angka tau mato ko sori monri okui malalang ilaw pada masyar ni jempu. Oko ni nangka biasa kaya pa de usapaka. Angka istilah na patareka biasa makalaya tomi je tu kome kolete ko siratal mustaqim mulete. Ya ko cia kolete de mulete. Makala ka puh angka to alala na runtu liangi. Na yamana mironola ta. Tuli makala karo biasa tikulala kega me mola lesse na de kagalala lianna. Tatta ki palete. Mau maga jagomu. Semua orang akan lewat di titian siratal mustaqim. Napa nih? Ia mubuat boleh siratal mustaqim. Kok neraka tepah. Kenrotia melolo na de. Ternyata kami tohat desa napa. Saya dapat hadisnya. Dan itu hadis sahih. Di kitab ensiklopedia hadis Nabi saya dapat. Agana sanabita. Angka tau mato ko suri monri. Napai malala lau pada masyar ni jempu. Dia penalatu pada masyar. Napai malalang lai giri tawe ijampu memang nyoko malaikai kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la di tempat yang sangat tinggi. Bahkan makadasi bawanna kegila yanu na tadeng nang kamukyo na ako si bamukyo na yok kamana tempat de bawang itu karena diculik layala ko malaikai dengan perintah Allah dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Deni palete apalagi lo antri ko pada masar de memang nah. Apalagi makna itimbang. Dena nolay yaro. Misanullah. Dena nolay. Apa napay lay girit. Tawaya la memang ni. Kaya yaro. Nabita makada. Dia adalah di kalangan umatku yang bersedekah. Tau masidakah. Tapi denis sangi makada niga na sidakai. Iya tau isidakai. De tonis sangi makada niga sidakai. Nah. Tulemoga kira-kira cara na pekoy magampang ke pesantren macawe pesantren na gurutta asadia banyak pondok pesantren di Sidrap tatalipong ibawan ni pimpinan na atau pembina na tabe ustaz angka gana pakai reo ko tumasikola atau angka gana yatim mo ko tumasikola ko makade angka tabe ustaz siaga pakka majana siulang maka depak kamajano ko nana siulangnya misalnya 500 sebu maka databe aja na tapodang nga asan na aja to ko tapasirunto kay ro nana aja to tapodang nya nana ro maka daya bantu iya pa wajarang di kantin na selama dia sekolah di situ iya na riyasat tau masumbang de nis sangi makadaniga na sumbang tau isumbang de to nis sangi makadaniga sumbang si runtu ki mati ro nana saliwa ko tamai dia berhasil denang kaniris sama kadai di pura bantu waktu nama sekolah karena kita tidak pernah ketemu orangnya. Ini riasa sadaka rahasia. Maka dia nabita ya nang katau pigau ia pas sidakawe napai malala lau pada masar ijampu memang nyoko malaikat. Dena na tajam tidak antri dibawa ke ila rafiqil a'la. Iya. Makanya dia megai masalah ta. Iya na toleh. Iya. Pak Dempar iko deni balender kije. Apa angka kisah Pak di palapaka Roma minasili kang ngisi. Pole manre daging ngoko bolana sahabatna nalala rewa lau bolana na darat na tawenola mapaselasu angka dagi tasili oko isinna tolina gattakan uku dena melaga lepang isapi di palapaka Roma na tayo nasili kang ngisi na panabeng 500 itu tertunda tama suruga gara-gara iya rodi di palapaka Romero 500 itu maga pa di lasena tay ijamu bawang capak lokana tay yala bawang daw loka yala deni law ladan na tay yala bawa pao na tay ite bawang de gaga manasa dinan re na silika misi 500 itu tertunda tama suruga makanya saya kasih kalimat Pak Bu tak kata ni masa iya namo maga rajan na dosata nareko pamasena po ang Allah Ta'ala na pake mukuruki tataki salama
Tapi namo maga bicu na dosata. Nareko keadilan na po ang Allah Ta'ala na pakai mukuruki tataki lay panrasa-rasa. Tataki. Jadi aja tak kena dosa bicu. Kalau keadilan Allah pasti panrasa ki. Aja to tak kena dosa lupu ketika rahmat Allah pasti selamat ki. Makanya tidak ada yang kita minta kecuali rahmat Allah. Yana tu nabaca ko memang sampaya ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Ada yang menambah ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ada yang pakai itu. Na sabak de gagang ka na pahalay na reko pamase na mumaga dosa mo tatak ko salama tapi ya ko keadilan na mumaga bicu na tatak ko ya dili makotiha. Jadi ajak tangga sapele dosa bicu kalau keadilannya Allah pasti ya dili. Iya, saya kira ya naruh pangolongan taman isah. Magi-magi na pambarakai po Allah Ta'ala. Ya ko de gaga cara mako tulle mala pamula-pamulan na latu capakna angkat lu kunci walengi. Nomor sidi pegai istighfar tak. Apa menasah loko po Allah Ta'ala. Yang kedua pegai wisalawat tak. Supaya magai lolongan syafaat mato ko sorimonri. Yang ketiga pegai wi pasidakata supaya de na paja na rampe madeceng ite nangka apalat tulita lolongan na moto mate. Ini makun raya aja na tulita taruh ulawak gang kasiku. Lau botingi jeje mana ulawang ka di matempel ko katonyo ko monroto na tuli makwa lima na pa me mapitangi ulawan na. Masa gi ko mati bay ne monre mi tumalay. Makwa bu. Masa jadi na lakay bay ni lakay ta ko mati. Tuki lagi melo malakay apalagi ko mati. Iyo po na memang ni. Iya. Napa ni aga may ranungang. Tau matoy rio lo makada wija-wija mo ranungang buta ciwali ko. Taulengi mo ranungang buta rapa ko. Batungan na. Iya ko anak mo mutajang buta ciwali mo po. Tita ni gari makokwa. Takiri nga na talo jupanda masikola. Ikiri lo Jakarta masikola. Ikiri lo Sengka masikola. Iya ko magi na talipong. Iya ko capu iduina. Iya mina talipong ko capu idina. Aga na pa ma capu idiku takiri nga. Denang ka nakutana madisi-disi moki gatu purani gamandre magaga tu denang ka manasatuki apalai ko tomate. Napadupta upasangi idi ahadere ko he. Nang kamana mutu tomatotta. Angkal di solori pamasena po Allah Ta'ala. Meka tanaiki akasya gailau tasiareki buruk na tomatotta ya romatebe dalam 1 tahun. Kasyaga. Kedua, Idul Fitri Idul Adha. Ya minagan na katal ko pure mapaboti nga pabotin paruwe na bawah. Iya ko ini lagi mapahangnya agama kedua milau masyarakat kubur maga pawija-wija. Aja tatajang yaleta siaray. Seandainya tisang imaga sijak na nalupay kita ko tomate maka degaga tau tajampag. Upasa memen aja tatu bawa degaga agaga tabawa. Mesti tak kiringan iwaran parata sebelum kita datang ke situ. Iya kode tabawai napaki matajang aja tatajang ikiringan apa tuki lagi de ningeranya apalai ko tomate. Maka den kamula kay kuna saya pajai masa gide nak bayne ko mate. Idi arwane maka dana poja bayne ko de gagaya tu. Tari memang mo tu mati to kan ni bapak. Tari tu ganna siulan na pendek di ko Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Ang kaduda yaw makome nasa sabar ki bu nasa makasih pajai pi. Ega. Iya, tatama ko. Ita pasadia ng aleta. Masigita aja titay makinrang. Matcha panitia napakinrang masigita. Nasaba na mo sa bumita sumbangan membayarkan utang-utang Allah dan itu janji Allah. Nigi-nigi wajarang inran na po Allah Ta'ala kolino, po Allah Ta'ala tutukan kekurangan na nanti di hari kemudian. Itulah barakah na kung kamasigi makinra daripada masaldo. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.